Mizoram Journal clear to le ngai thatu te chibai le vekule nilai ni jing khowar ma a India in Pakistan jet fighter drones le missile manga Pakistan thlophel terrorist hote tombuk mun kwazet Pakistan ram chunga mi ava be thut wangin Pakistan chuan phubala in aron thung ru ve mek zela thile liam zat le jet fighters le drone missile anin ka thak sakzat an puani ro thudik tak shiat a har sa le dia le Pakistan te hi borua ka anlein ral sai zela leilama lines of control LOC vela peichuan leilam sipai te anin kap de urenga soyani Pakistan chuan India sipai somli tanga somnga inkar ka plum to angin Channel News Asia Singapore chuan a soi ati a India heroin engma a soi lo thung India hian mei ni sari jing khowar ma a Pakistan ram chunga Operation Sindur code name manga anwa be thut khan mi fir fiak hel ho tom kuk chu missile ka ani wangin terrorist som sari chuang thatin anin soive boka Pakistan la in India in do thlona France siam Rafale Russia siam Su-30 le MiG-27 jet low kap tha angin anin soya India ro in Pakistan dot mulum soimai ni anti sak Pakistan hian India jet fighters an ka thak fin fianai ro entir turan nei lo Chinese Foreign Ministry thupuang tu Lin Jian chuan Pakistan ten an ramin do thlona J-20C an man le man lo thu chu engma ka shilo ve ati Channel News Asia Singapore chuan Indian Senior Security Service pakhat aming soilan rem lo chuan jet fighters pathum te chu India ram chunga antla ati ni in aziak social media chen khatale kovel media shangshanga Pakistan hoten India in do thona an kap tha angin an ziaka Pakistan anin soi theilain India ain soi thiam buka India Defense Ministry chuan thona tla ke themni om tak chu Rafale in do thona in fuel tanks apai pon an be tura zirzela an man thei tura an pai satia atul to lo nuwa pai mai thei thilani ti in Pakistan thil soi hi soifiana ti chuakin an nui zathleya heti la hian Pakistan Prime Minister chuan Parliamenta India in do thlona an kap thlangei ni in a shilve boka fuel tanks te chu in do thlona ten India ram chunga tul to lo ti in an pai nge an thlopal ti chu fin fia thei ani si lo Bloomberg News chuan Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar chuan J-20C fighters an manga soin China Ambassador to Pakistan Jiang Zaidong chuan mei ni sari jing Darli Khan Pakistan Foreign Ministry Officer Tony ati hetianga Pakistan ten India in do thlona te anlo be let na hi China siam J-20C jet fighters ni nan soya Chinese hote chuan an jet fighters manga India in do thlona ka thla kani thu chu an social media site lar tak yaiboa an soi ho ve na sakhop maya Hu Jijin ex-editor-in-chief Global Times page chuan WeChat ti hian ron ziaka China thil thiam na chuan France le Russia le pelin na khumta Taiwan khan lo sha in lau ro se ti in Asia kher kherani China hi Pakistan thlop tu le ral thuama chom tu ber ni in Stockholm International Peace and Research Institute chuan kumsang ni som pakwa tanga kumsang ni som ni pathum chungin Pakistan ral thuam za somriat pani zet chu China tanga anlak lu ni ati mase Pakistan hi India hando tak taka chuan anau dewang economia antlu chechepa International Monetary Fund IMF atangin loan US dollar tluk le ding on sari an pu khialani India chuan Pakistan hoten drones le missile mangin India marlam le khothang lama military mun anon beya mase poyan khoi main ka tha kan ni ati India Defense Ministry chuan Pakistan ram chunga air defense radar system an beiti soin Lahore le Rawalpindi khopuya military headquarters tepo an kap an bomti an soya Lahore khopui bula phei chuan Pakistan sipai pali in liam na tak an tor phani in an soi Pakistan chuan India in drones le missile manga an rama ka na chu somni panga an lo kap thani in an soi ve bok
India in Pakistan chu drone manga avabe na hi Israel IAI siam Harub drones ani a he Harub drones hi ladeu deu thlok thele long range missile pai theyani ti in International Institute of Strategic Studies Military Balance Report chuan a soya Harub drone hian Lahore khopui bula Walton Airport India tanga kilometer somni pasari vela la a Pakistan Air Defense Radar System akap chiati ani Pakistan sipai thupuang tu Lieutenant General Ahmed Sharif chuan Harub drones wangin Sindh province sa civilian in anthi pha ati Pakistan Defense Minister Khwaja Mohammed Asif chuan New York Times ne na India be na changle turin kanin buat sai meka ahun le muntur kan soi theilo ahun taka kan che chhuwa kang ti ashil Nimina Pakistan Prime Minister Hawa National Security Council meeting chuan India in May ni sari zinga Pakistan an beya until ti dan chun na takademin indaw na thilti ek of war ani a kanram le nam chan turin le mani inveng turin dikna kanne ni ti in Pakistan Armed Force kuta atru langa phubalak na le thungrul na le ko turin thune ina an pe ani Iran Foreign Minister Abbas Arachi chuan New Delhi to make in Indian Foreign External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ne aning koma India Foreign Minister chuan Pakistan sipai ten an changle tani chuan India poina lo changle don ti ashila India din munte lo shilfiani Prime Minister Narendra Modi poin karli a EU ramchen khatlo atum chu tuna India le Pakistan boruak thatlo wangin athul India Foreign Ministry chuan tunin hi chunga Pakistan on kana wangin civil mi som pathumin nunna anchan to ti in sipai pakhat ka lumani ati a heng thi te hi ramri nai puncha vek ni in an soi Pakistan hauten drones le missile manga Indian ron be hian Jammu and Kashmir baka Punjab state chung Amritsar Ludhiana le Chandigarh khwa le Gujarat state ta Bhuj khwa anon kapa mase poi akhoi main lauti chiat neutralize vek anni Pakistan opchin Kashmir vel cheng mi sangni zanga don ti chu sahim na zongin munhim zoka tlan chia in anin saseng to ani The Associated Press AP News chuan Federation of American Scientists le International Institute for Strategic Studies ten an soidanin India le Pakistan ral thuam nei dan hi in thlaule in an soya India chuan sipai maktadwai som pali sing sari sanga zasari somnga nein Pakistan chuan sipai nuai ruk sing ruk anneya defense budget kumsangri somni palia po India chu US dollar tluk leding on billion somsari pali point pali ni line Pakistan chu US dollar billion riat point pali chawni a nuclear warhead zero India in za somne tanga za somriat nei tura chhut ni in Pakistan in za som thuma tanga za som sari vel nei turin an nga yati Indian Prime Minister Narendra Modi chuan India mi puile raldo mi te chu in ringrenga om continue alertness neya in biak pona chiang tak nei reng turina shila Defense Minister Rajnath Singh po in Indian politician hoten hena Pakistan ram chunga be pui chwana chu akal mek zel ti ashil bok India le Pakistan in kar bo ruak chechau mek zela tuni ni chung lekin mi somli pasari in anthi pha to ti ania indona chuan thudik athima saber anlo ti chinangin ale lam le lamin war propaganda thiam takin anvordar renga media war chak chin boknen thudik ber shat har sale chinani engbo ruak nge lo thleng zelang elo thir zel phot mayang u Kolum le boruak wap kara chendam thli ingai chinem khovel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan intan air conditioner range chikim kanron chhop chhuake dual inverter technology mang amhanawangin akhola chakbi ka tonei chinang renga avot chakbi khle current ero aren chimhle energy manager feature nei omchun ania electric manzat po I control theni ocean black protection amhanawangin gas leakage om thelo plus master ionizer HD filter an manawangin ihip turbo ruak natnale bolholaka anti thiang vekani service number 1 customer satisfaction apo number 1 intan LG
classic laya man thei hot and cold AC range chikim kan la nei cheu boke e budget boilo turin easy monthly installment in kan pe thei renge LG air conditioners chem dam khi distributor and brand shop for LG D3 Business Enterprise Ramhl North phone 0389 234 0590